Alo nɔvinye wo le Kristo me. Nde ya le mlimida ƒe ŋkeke ya dzi la megblɔ mawunya ɖi ɖa mi ku ɖe gbedodoɖa madzudzɔwo ŋu. Eye esi ke megale gbedodoɖa me kokoko la, Mawu gaɖe nugbaɖokpe enya ya dzi nam. Eya ta medi be magaɖo kpe dzi na wò hã. Bena nawɔ ŋutidɔ ele vevie ŋutɔ. Elabena ate ŋu akpe ɖe ŋutiwò. Eye bena naɖe Mawu ƒe ŋutikɔkɔe naɖe fia le wò agbe me. Womenya kristotɔ vɔ ɖe. Eye wonɔa ehu ɖem gbe sia gbe o. Medi be alo Mawu di be míaƒe huɖeɖewo la megadzi o. Míaƒe ehuɖeɖewo le mɔ geɖewo dzi. Le wò ŋutɔ wo famili me. Le wò ŋutɔ wo dɔwɔwɔ me kple wo gamɔnunyawo me. Le wò ŋutɔ ƒe agbanafewo siwo le ŋutiwo me. Be ehuɖeɖe mawo katã wo ne va yi. Le Togo ƒe manyomanyo ta ehuɖeɖe ke wònye. Mi ɖo le akpɔ gbɔ be míawɔ ŋutidɔ. Gbedodoɖa madzudzɔ ya. Mese ndeɖi ɖa o alo meɖoe ɖi ɖa o hã. No hã na ɖoe ɖa nɔviwo ɖe. Le ku ɖe egbedodoɖa madzudzɔ ma si ke me xlẽ nde ya. Le mlimidagbe ƒe nde ya me. Menya bena ne nke le afi ɖe le zã do le afi aɖewo. Gake medi be maɖo ŋku dzi na wo abe leke Mawu gbaɖo kpe dzi nam le emegbe dome ene. Esi ke me le egbedodoɖa me. Me yi ɖe alɔme vie. Me le klo dzi le gbedodoɖa me. Eye me yi ɖe alɔme le kloa dzi Mawu gaɖe fiam bena meɖo la ɖo kpe dzi na miawo nɔvinyewo katã si ke le xɔ nya ya. Le mlimidagbe ƒe ŋkeke ya dzi. Ne yewoa xɔe le mlimidagbe ƒe ŋkeke me la nanya bena eɖo la tɔ gbedodoɖa gɔme. Ne xɔe le mlimidagbe ƒe ŋkeke ya me eɖo la tɔ gbedodoɖa gɔme. Awɔ 30 minutes le wo trɔ ya mlimidagbe ƒe zã me. Mlimidagbe ƒe zã me eza gawo kple afa. Na wɔ 30 minutes tsɔ yi ɖe gawo ɖeke me hafi na mlɔ anyi. Megblɔ be na bia nu si ke tutu ne di be Mawu ne wɔ na yi. Na bia nua. Ne nu ɖeke hiahiã ɖeke mele ŋutiwò hã na do gbe ɖa ɖe nɔviwo ɖe ta. Alo na bia be Togo na trɔ. Mawu ne wɔ ɖe le Togo. Eye na tɔ gɔme tso mlimidagbe ya ƒe wòtrɔ ya me. Eza gawo kple afa me. Eye na va wu nu le kuɖagbe ƒe ŋkeke ndeka anyi me ɖe ku. Ne tɔdzi bla mlimidagbe wòtrɔ ya gawo kple afa. Ne wɔ 30 minutes tsɔ yi gawo ɖekea na be wɔ 30 minutes ma. Eye ne ŋke kɔsiɖagbe la ndeka anyi me ake na fɔ gane kple afa. Ne na do gbe ɖa. Tɔ yi gatɔ kple afa ele 30 minutes. Ke ma be tsɔ kpe 30 minutes tutu gbatɔ si ke wɔ le mlimidagbe ƒe ezame la ele gaƒoƒo ɖeka. Ke le kɔsiɖagbe ƒe wòtrɔ zã me. Tso gawo kple afa na gawɔ nu ya miti blatɔ. Na tsɔ numa tutu nuke tutu di be yewoa ne wɔ le Togo alo le ŋutɔ ƒe agbe me alo le nɔvi ɖe ƒe agbe me la numa ɖeka ko anɔ biabia le gbedodoɖa me. Eye na gawɔ 30 minutes. Tso zagawo kɔsiɖagbe ƒe zagawo kple afa tsɔ ga ɖeke. Ele gaƒoƒo ɖeka kple tsɔkpe ma le gaƒoƒo ɖeka kple afa. Eye le dzoɖagbe ndika anyi me la na gawɔ tso ga ne kple afa na gba to gbe ɖa miti blatɔ. Enuma ke kututu ko na gatsɔ ɖe Yehowa ƒe ŋkume. Eye na gawɔ tsɔkpe ma ale ŋka o. Ke ma be ehã le tsɔkpe ma ele gaƒoƒo ve. Ke le dzoɖagbe ƒe dzoɖagbe ƒe wòtrɔ me. Ne zãme zagawo na gawɔe nenema. Zagawo kple afa va gawo ɖeke agba do gbe ɖa. Na numa tutu la na gba do gbe ɖa ɖo. Agawɔ 30 minutes. Gɔme le gaƒoƒo ve kple miti blatɔ. Ke le kuɖagbe le blaɖagbe ndika anyi me. Blaɖagbe ƒe ndika anyi me gane kple afa. Na gawɔ 30 minutes kpɔtia. Etsɔkpea le gaƒoƒo ame tɔ le ŋkeke tso mlimidagbe wòtrɔ me. Va yi ɖe blaɖagbe ndika anyi me gatɔ me. Awu le gatɔ me ye megɔme be gane kple afa blaɖagbea. Blaɖagbe ƒe ŋkeke ndika anyi me. Gane kple afa tsɔ ɖe gatɔa ewu nu wo gbedoɖa nu. Ke wɔ gaƒoƒo ame tɔ. Ke na kpɔ be nu goɖogoɖo ame tɔ ma dzɔ ma hã. Medi be na wɔ ya kple xɔse nɔvinye. Ne ame siwo tɔdzi le kɔsiɖagbe wòtrɔ me la, woawo la wu nu le kuɖagbe ndika nya me gane kple
ga to ga ne kpla fa ire ga to wa wonu o ata o ga pupu ameto se gbe ke me gble na amesio to ji le mimi la gbe o tro pa ji ne ka me ko to ji le Sunday o to pa ya lo ko sira gbe o to pa ji ga wo kpla fa me examen o sira gbe fa examen ga wo kpla fa o miti blato kwa na wecho na ga wele miti blato ma ye ojora gbela me ka bia ojora gbe ndika imeto kple wo to samato ya ye ga buoreka na ga wo brada gbe to brada gbe yes brada gbe eto ndika kple wo to meto ya ga ye ga buoreka le kura gbe ndika imala ala wo nuka gan cho gan kple afa vai de gato wo ka fa chokpe kosira gbe to afa chike no le o to pajila chagwa le ka fu ameto na cho na we na ye be ku kere kemle we antiola kana dogbera de president for allo ameko le government ame Togo na glonyare be nu ke dibe na jo ya glonyare be nu ke dibe na jo ye be amane kuoro nu ke dibe na jo ya ina glore for pa gbeji o yak pa gbeji o amere kokole gouvernement ama premier ministre pa gbeji o allo opposition le pa gbeji o allo amere how vile pa gbeji na kpo na bere Yehowa de edu ato am pa gbedodora lo allo modu ato le o ma ha no vie ala ba mi am sokasi Yesu le la ye la wesia la ba ne Yesu mala si o la Yesu mala si o la ke medeji o e ba Yesu do la na amesi la ba Yesu pon comme ya le me vagele me gblonya ya no vi me ba ma gwa do peji na ba eje ba mi awe na exi anye wo dollar ma ofo dollar Yesu nyo fo egbe esi ke va no gbe si agbe cho ma ofo ma wo Yeho agbo be na ye me na nyo no la ke me di be na we si ato he ye me force yo ya o bo me di be na we le ma ofo amon vovola nu na ko la be di ma wo Yeho ali edu ato egbedodora lo alomodu ato amafa egbedodora ma ha de fiasi ma ho le egbedodora pa nyan tiema yi tamle choda o chado wo ma dibe na akhle bibla le Thessalonique 14 fa agbale gbato etawe adiame khavaide kuku bla vovo eniame na on to la po nu ke ma unya broda fima da na chwe de dorme wonu ke jimle pedo no yeta kuku we adriame le Thessalonica to fe agbale gbanto eta ato kuku we adriame mi no gbododoraji majujo gbododora majujo etela nu de kago ne kona fe dare ma opo nkume eye banana dogbeda le nkeke cho ne khonya de kan mela na be nya be ya to gomo otrome na o gapopo na 30 minutes le money me na o ye ho o trouble na wo 30 minutes le o trouble ga o kla fame ne na we saba do kaka mi la ebla mi la gbe ile toji o trouble la na be la ba wonu le ndika ime le bla la gbe le gane cho gane kla fa ile gato eye manya be nu chi do ale gbedoro le ko meti be na dora ne ma na ni ba to ko ko sira gbe o trouble la le o trouble za ga o kla afame la kana ya be ya ba wunu le kuragbe ndika ya choga ne pla fa cho de gato me 30 minutes akwa awo ka fufu am tole nkeke obe ta la ponu gorogoro am tore la jolo wa gbe me am kita do gbera la ponu la jolo fa gbe me Yehowa ibanu seke so dem ya ma be mi awon ti do ne nkuna jo ma ta ma de kuku no be na twede do me o ka fe ma la siola ma dibe na se haya na se la be nya ka Nasce, va bien. Yesu na Messi la lumière o nye no vigne. Ala ko solution o ani o kata alo. Le gbetodo rame. No vigne. Come on. O na ke ma nu ke yo agbona mi. Be mi awola. Lumière o nye be mi awolo. Na la chita la duo to ko me dia la duo fa. Yeho kaf na mawa. De o yonto. Musaleme. Timo Togo. Timo Pade. Timo Togo.
gbade eri. Àtijọ́ tí mo gbade. Tí mo dògbò. Ó sọ mí di. Ó sọ mí di. Jésù sọ mí di. Ó sọ mí di. Jésù sọ mí di. Ó sọ mí di. Ó sọ mí di. Ó sọ mí di. Àtijọ́ tí mo gbade. Tí mo dògbò. Àtijọ́ tí mo gbade. Tí mo dògbò. Àtijọ́ tí mo gbade eri. Àtijọ́ tí mo gbade. Tí mo dògbò. C'est là. Yesu mulasi owa otidome safra Kristo mulasi owa otiayame Yesu mulasi owa otidome aha Kristo mulasi ala sema lo mia oh Yesu ale leko yola baba de garmola nia mi no alo si bebe fani tinge na kakere anu toto mi lelo no mia Yesu na Mesia ne yaba Yesu ala sekola ma ya jijo popo karela no afo katama no la vas-y ah je ko mo la kuno ta ya il est la fin et l'omnique c'est là le prince de paix le lion de la tribu de Juda l'agneau immolé en son nom tu peux réfléchir Jésus est la solution des problèmes de la vie. Tu n'aimes pas Jésus, il est la solution de la vie, mon frère. Jésus-Christ. Jesus is the solution of their life. Everything he's able to do. He's a God, not a human being. Hallelujah. Me pachina nuolo. Yehowa ya me pachina nuo. Abo sauna pachi wo kwesiagbe. Yehowa ya debe olokwa lo Yesu be olokwa awon clear. Yeti kona. Ma pachi de ko. Akwa. Mon conseiller, le prince de paix, le victorieux, Jésus ma lumière. Puto la va Yesu kwa lovie. Yesu ye kwa la matola kwa lovi bilai. Lovie na ma kwa kwa Yesu arola. E ka me kwa Yesu bilai. Kwa ina kwa bele na to wo ya to nya o de nya to ma kwa lo to kwa to la be. Bless me ga kwa bibia na kwa bele. O bo we. Ma kwa be Yesu na me si de anu nyere onyo ha. Oh come on. Nu ka te no po. Ma o de ino. Isale. On est en baba isale lo no vie. Nyako mo pro no de. Ani nye pro yi ho ai pro se a. Ke de do na ko bari nukuru na joma. Musa katato e o ane yaba. Na chonya le to $2 ji kwa. Anya ba mi awon ti do kaba. Na esena nyanye ya. Be si agba ya be ma fo edo ma fo subola na na nyaba na ma we funfun nai. Manye Yesu nyoyo. Awe pon poto Yesu nyoji ayo pon poto jinye na olo no vinye me na no vibu bana na toma de vina nya dum tore siare na ba ma ofa vi ominye na no vinye sikema kpo Yesu ne nya eva bola to kwasi vare jika popo ya ma go ba apoto Yesu me nya ba nuvo la menye aso me se wonya agbenya ke to akame ke na ba ukwa dede si chao si mo ukwa mo po nuvo po chokole na bufu nuvo mane na bobe chogbegia ye maga wo nuvo ko ye trozi to ahoya ba viene ya no ya nyito to ma vo ile ma vo me e tete Yesu ho to nya sia na bula na bumeta e ho la bana na bobe ye nya ma ko vi bagbala ko choda bala ba na nuvo kata fo de popota ai hai po de egbe Yesu ma nyeto ra to ma vo ile ma vo me Yesu ahwatu na ochala chonya ya o to degbe dodora ma egbe aluga kimane khwekwa to degbe na dogbe da lega to na o gapu po me to le nke ke o me na poberi nyumba gapu po to 30 minutes
le ndikaime ne xɔ le ndikaime la na wɔ na tɔgɔme le wo trɔ me na 30 minutes tso gawo ɖekɛ gawo kple afame na va yi gawo ɖekɛ 30 minutes ndikaime ke tiro na wɔ 30 minutes ngezame na wɔ 30 minutes ne na wɔ kaƒoƒo me tɔ le nkekea si ke nkekea me ne na kpɔ be ɖe nke la dzɔ le wa gbɔmɔ hã kaba la kpɔ ma ƒe ŋusẽ kple ƒe kekeli ya be o bo mawu lolo ma me dia be na kpɔ le wa gbeme ma no na gblɔ be mawu lolo ame ɖe na gblɔ la xawo dzi be mawu lolo elabena o me ɖo ŋu ɖe ti be numa akpɔ numa le wa gbeme do kpɔ ko la wa nya be mawu lolo te wa tsɔ la ba mawu gbɔ mawu ne ɖo sia no vinye elabena mawu le amo le mia zã azɔ bena no na tɔ keke le amo va gbeme mawu le mia zã mtɔ labe Yesu ƒe gamea hã le susum da ɖe edze be mia de gbeƒã nyanyuɔ kple eƒe ŋusẽ ƒe dɔwɔwɔ zeka le kuku de na wo ne wo ŋutɔ nye nukunu le atitrenu nukunu anye le atitrenu ne gagblɔ be ame ɖe na va wɔ nukunu le eƒe agbeme na trɔ mawo ƒe nya le dɔwɔme de koa nukunu kɔ kpɔ gbe sia gbe menye ame ɖe va tutu kple asi tsɔ ƒu anyi koa abe wɔ no ekpɔ nukunu awo nyama me le gbɔgbɔ nɔ bena ye mawu wa nua nukunu geɖewo vɔ mi ganɔ xɔ nu ɖe wo dzi so ne miabu mɔkpɔkpɔ le mawu subɔsubɔ mo wone yɔ sia kema be miaga dogo Isa de baba Pierre mission Pierre pas encore Pierre o yane ko le wa kwereti ya cho ya yo ala che ha na cho pe am ko to opposition o leader ko te o ke o jama o nye leader ntonto ke o le bebre du le gomola na cho o fon ko na dogbo la rota le keke to ame na ga cho gouvernement pa pa ni to le ne jesi ya ke yo nyasi fore yo ameka yo ame si o kata le ŋti nyɔnu si o kata le me parti politique ame le vle sam le di be to wa me ga nyo tsɔ wo ƒe ŋkɔ dogbewo kple bubuawo masinawo ke nye sɔdza balabalaba ya ke wo si o nye sɔdza balabalaba ma be na gblɔ nya ne to re ta kple ta nya se ke na gblɔ nye me le fia nu go ma ƒe gbɔgbɔ la de fia be ya la gblɔ ya ne tɔtrɔ na va na mi la be gbɔ be keke to ƒe gbedodo la ma le 30 minutes ko me gblɔ la o ne la tɔ de gbedo la ko na gblɔ nya o na gblɔ nya di nya gblɔ di ya nyo nya gblɔ di la ya nyo abere sike ya ma nyo ene be na mi agblɔ nya di ne va me la be ma o nya ko tɔ de no me na mi la ne mi gblɔ la hey shokoto bori baba rabo shenderebe rabasike torobo kayembe beria yes sabo shakaba ma fo musela manyenye muse wone ola musela la sinya musela la siwa o mela siwo mela yesio akami tozi muse to le mau muse kata to po musianu eyata o do kurona mi eyata o yo mi be ma ofioro aba muse masika de la beteta igba vuvuda hey muse ma ele miame muse masika no eliame ye ele miame Muse masike no sadra be se kwa beti no go me ya. O ele mi abe. Muse masike no Kristo Yesu mi apotonto me ya. Ye ele mi amegbe ya. Ta me di be na cho amema politique pe member o. Ko le to wa ki onye opposition va paji o. Ple government va paji o. Ne na cho America ko. America le o do me. Keke jo na choko. Ne na gblonya de nusike di o le bele yo wa de wo na wo na ila do va gbetala na do gbara na ma bebe na kpora be nuku ma joma hallelujah nusike di be yo wa menyo yo wa le wo megba be wo amele ko yo wa gbo be nuvo la ha no na gbo ne to ji me megba be le wo amele ko akama di be na do gbeto here di de America ke ne chota ye na do gbera pe musabre ma wo kokwe ba jokele ma po musabele na yire na kasha ba mo ti de karaka na dogbera na e fore ra dogbereta bana ya kalu basi kele basi pe gome yo so tu to govio da kalu ba na ngazreka le yesu bo come ne ma do glo me ma olema na dogbera ne ma ne na vabe ne na to da se ni anya to na anya na di da se be ke se yesu yo o yira ma ulolo pe ma unya ya to ku gbodo rantia ke twe de do ma la ye ponu kuru na yom megbe na yom emegbe do ma o pastor
oh no vie egbonya nya tepe ma fo photo ji onya o na me dia me ya to ma fo enya la to de po na do ma po mo ko na te ma po to do ma po be le ma de ko fi o ma ha ne ma ta o yo mi do ba be ya do mi to agbo be ya to wa nu se lu ma ha kenya be to wa nu se ne nu kata ye ma gbronya o ne o gbronya ni na we ya vo ato de kan de ko ne wo keke to awe vo ne quando resita con a cotiere ma la povere le che non la no doma no vie me da per wa questa bana chonya de dome e ne un to ti be ya hlela o bena e ji mega e ji na jomida e ji na jomida to kuku ya deme ji na jomida mi no go do ji ma jo ne awe ko ji la joda hallelujah e 18 a bena mi da akpele nu si anu me nu si anu te la bana esi anye ma o fe lolonu de Kristo Yesu me renami hallelujah ne ma wo wo le nka o pe ya poko ata me ji jomo kwa no poko hallelujah o bibla ma o nyare vivina la o bo ba ni si tamo so anyi si le ka vivile kama so ple ne ma la tene e po ye po musara anya bana vivina ntono vie ta mi gwa ba mi ji mi awoya e la bana esi anye ma o fe lolonu le Kristo Yesu me renami mi ga chi gbogbo lanu o mi ga chi gbogbo koko lanu o mi ga dovlo e nyagbodi la o aha no vie na senyela gba dovlo nya o nyagbodi ye nyo ba no na dovlo ke mi do nuo kata po la bele na do po ne me blo si ba me la do po bele e cho ma gbolo alo cho amegbe to boy ba hey no vie e mi le nu nye la mede asida se no vio mi de mi ado kuyo da cho vo sia vo pour me vime mi de mi ado ko cho vo sia vo pour vime que nous ti va fa maula na komia unti kan wajra mi afa bobo ple luvo ba ple unti la blibo la katando mokaka mano wito hala sede mi afato Yesu Kristo vava hallelujah nene ma u yira mi ma nu te fo la o e nu te fo la enye amesi yomi ven amesi lawe ha hallelujah e nu te fo la de ye afato Yesu Kristo yomi va be mi to je to la eye wa we ha ta de po baba de po e nya system to no nya body onya bela de ko bela nya ele me nya ta ma ha te la ko bela pastor ya la banye to le nya pare do ko si o ma wele no fotoji e no kunu na joro wa gbome ne ko nya yo jise la bana oba mi ko nya body lo jise mi ko mo jise e mi ko nya body lo jise mi nya ba nya body fo nya body barabara toro le bia e gayo mo de koti e o ma le nya ta fo glodi o ala pa nya do ko blona ma di na sonya tonya nyete ba na to de do ko ba ma on kulu fa gbon ma te no vinye ma na ma on ilo le keke ya me e jobo nyu pla ma na je yo me e nu kata na je jino abasika ma odon gbe ne na to na se didi ai de ma fa pa me e na cho akpeda ko sa ide fa pa me e na kafuida ma on lo pro keke yi se ma na nyuno mi la fa keke na je jino ko si da fa ko ba je na je jino e keke to sika na wala gbe to drame you go na chinu do de ko go na waya slow one e ya musere me no vi me 30 minutes just 30 minutes na we probably ma pon kuru ma ha mi si to fa ma hari mi le oga hallelujah e ye mi akpo ka maula gade sora na we ade poto ya mo fori ke na ya ba na chinu dola e cho ne de ko na aga we na iwu ne ma wa do anu po ma yebe ele nu galadia na me profit ku ya ro aba jo aje gajira manya wona kaba ta ne yebe to mo ku via ye ma kwa na pon ku nu akwa na amerika ma ya ko no na o ga ha na chimi do de ka to on to ku la we kwa nu wala ba no goro ne mo le on vie akpe bra ele to ji senya ya o ma no klusia ke ma be gaisare no vi Yesu yo ma ololo o iram avajidula echukaka Australia nigbaji le true forgiveness mission ame si kenya e pastor ke ma ona iro ne ayom fa ne ma ole kuno na to yom le no ma si oji
Miyabe, on serait dans la place plus 61, qu'on a nglo 4, nanglo 4, 1, 1. Yango 61, on a 4 plus 61, on a nglo 4, 1, 1, 7, 2, 4, 4, 9, 7. Nayabe ya yo fixa, que na nglo place 61, voilà. Et na nglo, nia, number 3, 3, 3, 3 et 3. Et na nglo 5, na nglo 3 que, na nglo 5 que, na nglo 3 que, na nglo 5 que, et na nglo 9 que, 8 MV, 8, 8, 4, quoi, à la current, il le fixe a dit, non, ma on est là. Kene be yaga, on y a un top pour la fa, pastor, il dit, na kpere mwen, bedorame, ke ma kpere mwen, mwen yon se logo, ma ofo mwen se logo, mais de la kpere mwen non ti si ayi, yesu na ilo kere, kan you know, kosina kata, na yera, faut kosina no, yesu Christo pon come, bye bye.